Punya. Diajakin nggak mau main. Ngapain? Latihan. Nih, gue garisin nih, garis yang ini. Lo lihat nih, gue punya sentilan. Anjir, jauh banget, kena kagak. Sentilan lu sentilan PY, lo lihat nih sentilan gue nih. Ya, biarin aja, yang penting bisa nyentil. Gue jalannya were. Sentilan lu pada garang bener nih, lihat nih. Tar dulu, gue ikutan dong. Tar lu. Gue mau nyentil dulu nih, gue mau ngarep juga. Lo lihat sentilan gue nih. Sentilan macan. Tuh, lo lihat tuh sentilan gue tuh. Gila, dapat 5 ya bangga lo. Bawel lo. Nih gue mau naruh nih, mau pasang nih gue nih. Ribet banget lu, baru datang juga lu nggak ngeliat pertandingan baru kelar nih. Dulu sono, ribet banget lu. Ya elah, lama banget. Gue duduk dulu deh. Nih lo lihat nih, kalau kena gue buka baju nih. Kan kena gue. Gue buka baju nih. Rak, pegang baju gue, Rak. Operasi. Musarden. Buset, bau. Mau kentang. Ayo Lel, temenin aku beli seblak. Bi, tahu dong Bi, bentaran ini lagi main gundu. Tuh kan sampai lupa dapetannya. Enggak. Bentar ya, ya. Tadi kan udah janji di cetan. Ya udah, ntar dulu tunggu rumah dulu sono. Ada mama kok di rumah. Lagu lo kayak anak romantis. Ya elah, tadi udah janjian juga pakai disuruh Ya, nunggu. beneran balik. Bibit unggul nih. Ya, seganteng lu. Emang gue ganteng. Ya. Lama banget lagi. Gue tendang kali ya gundunya. Jangan berak. Wah.